besede Branku Šturbeju, ki bo vršil iz naših treh sester, bomo videli, če bo popeljal na marš. Izvolite. Hvala lepa. Večer sem skupaj. Dovolite bi najprej predstavil to čudovito ekipo hrvaškega kazališča Gavella. Šel kar po vrstnem redu, pa začel pri sama. Vidim, da ste tle napisali po vrstnem redu nastopajočih. Jaz sem kasnike, hrvatsko, nadam se. Normalno reditelj Sloboda Vukovski v Ukrajincu. Prozorov, Ozrem, Grabarič. Natalija Ivanovna, Bojana Gregorič-Bezovič. Olga Jelena Miholjević. Maša Nataša Janić. Irina Ivana Roščić. Kuligin Sven Švestak. Kršinin Ranko Zidarić. Duzenbach Hrvoje Klobučar. Saljoni Živko Annočić. Filip Šovagović. Biserka Ipša. Rapon Ingeborg Abelt. I Dotik Filip Vidović. I Rode Matija Čigir. Da, i scenograf, normalno, Branko Bojnik. Naše gore liste. Najprije ćemo uvijek se počine kod reditelja, gdje sam pročitao u nekoj kritici da ste, kaže ovako, da ste uloge nekako približili glumcima, ne nekako da se glumci približili ulogama. Je to bio koncept u početku ili se to ovako desilo? Jer znamo svi gospodina Unkovskog, jer i Slovenija radio barem 3 predstave, posljednju prije 14 godina, je li tako? U Sloveniji 12, a u Hrvatskoj prvi put. I je li to taj čin da je to bio kao koncept da ste ulogu nekako... Ne, zato što metod režije u praktike predajem se zove meduza za križanje. I on se temelji na svih potencijalima glumaca, tako da pokušavam da radiš likove da konkretno iskoristi ono što glumac zna u sebi, oni se resni taj križan. Pokušam da stvorim uslove da imamo konkretno poverenja i saradnje da bi odlično dalje. Naravno, koristeći sve potencijali koji tako da stvari svoju da pravima i kada se radi sama predstava, onda zaista pokušava da ostavim prostor da bi sebi razvio, označi da sam sam stavio da bi bio međutim. Nešto što oglasim se za koreći, ne? Ako povjerujem da sam ja tamo i da ne čekam da neće pasti, onda on za koreći, ako ne, da me ostavim na strani. Ovdje je zaista da je na veoma ispredna ekipa, naravno pomoću da se ali je odigrala, sastavila se i sa na veliku dramu. Čehov kaže negdje da nema nikakve teorije, ne postavlja nikakve teorije, nema nikakvih presuda o ljudima, nema ni nikakvog političkog, religioznog i filozofskog uvjerenja. Kako režiser angažiranog tipa kao što ste vi, ipak na neki način, što ne, bili ste i ministar za kulturu u neku doba, kako se sa takvim tekstom snalazi? Šta zapravo od Čehova, što vas najviše intrigira? Naravno, uvijek ne izgubio njegovo duboko poznavanje
prepričam nekako, mislim, naravno, fabulu modrosti, druge stvari su to rješavanje. I rekao, sitno idu, ali se sastavljaju programa i tako da nisam se bavio toga ranije, prvo sam pauzu čistale, ali je Petek mi je upravo zbog toga interesantno da treba turistiti na dohvatljivo. I to je dohvatljivo negdje lepi. Velika je napor, potrebno iskustvo, ima istorija i saradnja glumaca veoma, da bi sve to sklopili i da bi smelo išli iz komičnog i tragičnog. U našoj predstavi u mnogim mjestima smešno, da se nadam da je to izvez. I ta njena komična linija je veoma uvazna. Ja mislim da je nekako da je ovo model sad da treba tako. Da apsolutno odgovaram ovom razumijevanju samog života, pozorišta, a i Čehova. Pokušam kratko da odgovorim. Predstavi satima, znam da nemamo toliko vremena, tu ima puno detajla, puno ste i nekih stvari, biti integralni je tekst, napravili su samo neke kratke promene između nekih scena, jako malo štrikova i ste režirali u Atenama, u Moskvi, u Beogradu, u Belgiji, u Njemačkoj i tako dalje, pa ne znam da sam htio dopuniti. Kako je sa glumcima? Kako se shvaćate glumce u tim različitim područjima? Su glumci svi ti isti ili imate neku različiti pristup do glumaca? Ne. Nisu isti svuda, ali su slični. I glumci su tako da uvijek pokušamo sam da prepoznam ko je ko, što nije ovako. Ali to želim za Gavella. U principu ja volim da radim i mislim da pokušam da ne tražimo od njih nešto koja je neki presete na njih. To što tražimo od njih, ako se okrune stvar, mogu da izađem jasno i da se neki može stiliti. Tako da, što vam pristupujem i radim i naravno i slovi, to je moj osnovni jezik. Ja nemam, recimo, cenim pozorište i Brusona i svih osnovih ali to nije, ja ću da radim sa svim mušicima i naravno sa svim jezicima i opasnostima koje taj posao nosi. Ali s druge strane je da mene najbolje kad zajedno tako da uvek se prepoznaju neki, uvek ima recimo jedan na ovdje, ne sa filmista, ali nego da je stavim u neku kategoriju. Nisu tako jako stavljeni. Ali tako da veliko je zadovoljstvo da se susretite samo, to sam da kada ne znam kao a da izbojite, da poverujete i da zajedno vidite i da ga postavite na neki način. Kako smatrate sad ovaj, tako zvani, mi to kažemo Slovenci, jugo prostor, te regije koje su raspale, kako vi danas osjećate to? Pa je zemlja, mislim, ja bilo kao za sad. Ja ne da li se sveći da li smo ja volim da radim potrebno nam je komunikacija, da nemam komunikaciju, važno je da je to, ja sam uvijek volio svaki čini sam prostor u svoj više konkurencije. Da je sterima ranije bilo za 70 prijavljenih predstava, pa tako da već 7, a pobedimo. Hvala vam još jedan put za našu predstavu, da ste došli u Hrvatsku, da ste odlučili to napraviti. Da nije bio tako start, da nije bio šok. On je insistirao, on je doveo i zaista naša mjesta smo mogli. Hvala vam.
hvala što me učite glumci. To je moj utisak. To ćemo sad čuti. Gospođa Jelena, kao Olga, šta vas najviše fascinira u Peteku? Ta žena uopšte, ta raditi, ta njezina fascinacija nad ljubavlju ili je to istinita ljubav? Kako bi to? Mene je fasciniralo zapravo, drugi put sam igrala tu ulogu. Ne potpuno drugačije, kao da sam radila drugačiju ulogu. Zapravo me obožavam Čehova, što mislim da sam uglavnom u svim igluci odmah osjetila koje mogućnosti pruža rad na Čehovu. To je nešto neopisivo i moglo bi trajati više od 2 mjeseca, nije povrće trajati za predstave. A meni zapravo odmah prilijepilo za tu ulogu, nisam imala neke najmanju ideju, jer uvijek zamišljam kao neko jako zabrinuto boli glava, koje je neostvaren, koje je stalno nešto nariče i moram priznati da me oduševilo kad je Umko rekao, znaš, počinje predstava sa tvojim monologom Otac je umro prije godinu dana 5. svibnja, vidiš, već tu ljudi umru od dosta. Pa mi ćemo probati da to ne bude tako. Je zapravo mene ta misao vodila i Umko mi je jedno veliko povjerenje poklonio, a sada u Olgici naravno ima svega i nije to naravno bilo da mi tražimo pod svaku cijenu da bude komično, jer recimo mi, nas 3, pa čak evo i Nataša, jer Dijana Vidušine igrala Mašu, pa nam je Dijana udna, pa je zapravo naša Nataša imala danas premijeru, jer Dijana više ne može. I baš smo komentirali nas 3 u zadnjem prizoru koji je napisan onako malo pompozno, malo proklamatorski, recimo, prekrasno je napisano, malo možda riječ patetično, malo možda. I Umko je insistirao da mi budemo veseli. A ti ne znaš da mi u Zagrebu plaćemo jer tebe nema. Danas smo ovako se smijeli, a u Zagrebu suzeli, švir s nama. Tako da, hoću reći Čehov, makar ideš nekim okolnim putevima, ali uvijek ostaju ista pitanja. Recimo, mi smo, to je tako neki primjer, zato što imamo jako zgodno, kako sam ovako našeg Hrvoja Povučara, on je jako zgodan, ne? I treba reći, on nije lijep. I mi to nismo mogli prevaliti i kažemo, nema veze, to ćete nekako, on nije, kao nema neku privlačnost, nekako ćete vidjeti. I uvijek ta riječ meni, recimo, zasvrbi me da, a ne mogu je izgovoriti, iako je to jedna mala žrtva za takvu izvrsnu ulogu što ja nisam napravio. Ali eto, meni je bilo divno jer smo radili slobodno, u jako jednoj vedrini, povjerenju. Bilo je, baš mi je glumac rekao ko su radili sa Umkom baš odavde, da je to takav društvo za kojim onda poslije svi budu vrlo nesretni kad se to prekine. Nataša, stvar, 3 probe i premijera dana. Da. Kako si to vidjela i Ma Ljubljana me posebno inspirirala. Pa, imala sam nesreću ja sam čula za Umkovskog i pričali su mi u Beogradu i svi imaju riječi hvale za njega i glumci ga zaista vole njegov pristupi. I jako sam se radovala kad sam čula informaciju da dolazi kod nas. Ja sam bila u jednoj fazi gdje sam odlazila, pa ta Maša nije tad, nisam je tad odradila, ali evo dočekala me nekoliko mjeseci nakon, pa evo nije kome namijenjeno, nego kome je suđeno, pa sam svejedno završila u njoj i žao mi što sam propustila rad sa redateljem, cijeli proces. Ja sam mizansenski uskočila u ono što je kolegica radila, ne znam što sam napravila jer tek me čeka rad sljedeću godinu kad ćemo igrat, me čeka to da sad uđem dublje i neke utakmice, da u meni stvore višu svijest o tome što ta moja Maša je. Htjela sam biti drugačija od nje, mislim da im nosimo neku drugačiju energiju, pa negdje je možda i izvirila ova moja Nataša, jer Maša zaista je moja neka duša i priča. Često to da glumci uskaču, recimo ovako,
Pa dogodi se, bilo je uskakanje u jedan dan, ja sam tako naime i ušla u Gavellu, tako da me Darko me pozvao i rekao večeras uskačeš, da i dobila si angažman, tako da sam isti dan uskakala. A ne znam, luci, ne znam iz čega, nekog, mislim, svi su glumci to prošli, barem jedan put i svi znaju kako to si, ne znam, učiš, ne znam, neko više sili, ulazi i sad, bilo mi je bitno da prođem kako bi kroz tijelo filtrirao, inače drugačije ne možeš zapamtiti. Ali da, nedovoljno proba, 3 probice, danas smo imali jedan progončić prije predstave da vidim uče kako scenografija izgleda kad prolazim kroz nju i gdje se krećem, zaista. Ali bila sam opuštena, nekako uživala sam, slušala sam partnere i iz tog trenutka sam zapravo negdje stvarala neki svoj svijet, od replike do replike i tako. Moje nije bilo malo vidjeti to, kako ta kemija sa glumcem se vršinio, kako to prolazi, kako malo to proba? Si isto igrao vršinji, naravno. Da. Pa ne znam, uvijek nekako iz lika ideš pa se uživljavaš. Mislim, Branko Šturbej nije nezgodan kraj, lično je zgodan. Pa nekako sam osluškivala partnera, što kažem, pa baš sam se zanjela nekako, ne znam, pustila sam se u tom smislu. Nešto malo sam glumila, ali ostalo sam... Hvala ti. Hvala te. Irina, Ivana, kako danas mladi glumci u Hrvatskoj doživljavaju uslove kojima se nude u kazalištu? Imate otvorena vrata, imate... Preteško pitanje, može drugo. Imam samo jedno su veliko. Kako je uslove, uvjete? Uvjeti? Kako doći uopšte, mladi, kako doći uopšte kazalište? Danas u Sloveniji, moram reći, su otvorena vrata. Prilično teško, mislim da bi prije bolje odgovoriti trenutno vas studentnika, neko ja. A mislim, jako da su kazalište zatvorene i zaista je vjerojatno ne samo talent, nego dužna i sreća. Da napraviš negdje neku ulogu, za dobiti angažman, zaista, ne znam, jako teško. Mislim, možda angažman nije smisao i većini glumca, naravno, ali mi smo svi negdje više manje osuđeni, nažalost, da smo ipak angažmanu. Si ikad maštala za tom ulogom, Irinu, kao mlada glumca, recimo, šta bi najviše željela? Sad je tu direktor, pa možda slobodno. Da, nisam. Za Irinu nisam imala neke pretjerane želje. Više sam željela, recimo, više bi voljela igrati Arkadinu u Galepu ili nekim da nisam baš maštala, da. Kako se osjećaš u tom ansamblu? Tu sam već godinama, lijepo mi je. Toplo je, ne tuku. Radim sa divnim kolegama, divnim prijateljima, glumcima. Da, dobro. Kako si shvatila ovu metodu meduze, profesora? Sam ja to njima rekao. Osjeti se negdje iznad. Pa nisam je shvatila. Kako ćemo iskreno. Ne znam, uvijek mislim, svi shvaćamo nešto, čuješ nešto, vidiš nešto i doživljaš na svoj način. Tako predođba ukove meduze, ko zna kakva je moja meduza u mojoj glavi. Hvala. Unutrija, recimo. Andrej Prozor, Ozre. Ajde, reci sad ti si igrao Peer Ginta i znači, znaš jako dobro Ibsena. Ko je za tebe kao glumca razlika između Čehova i Ibsena? Ima tu za glumca nekakvu razliku? Kako se pripremaš, kako shvaćaš uopšte? Iskreno, pristup prema tekstu je isti, oslušujem ono što tekst i nekako pokušavam što manje znati u početku, da vidim kako mi tekst zapravo daje nekakve informacije o tome što bi to moglo biti. Tako da nemam ništa gotovo. Probam naučiti tekst što prije, jer mislim da je to izuzetno važno za svakog glumca.
neko, onda ga možeš osluškivati na jedan drugačiji način. I teme su nekako drugačije, ne znam, teško mi je za usporediti, zato je Pergent jedna zaista bila jedna, to je cijeli život, od rođenja do smrti, a Čehov je, eto, neko 4 godine. A ovdje mi je bilo zanimljivo kako smo čitali da u početku, znaš, da jedna, i to potencira, to je jedno fenomenalno veselje i to je ono što mi je bilo kao nekakva novost za u čitanju Čehova, pogotovo taj početak je zapravo kako je to nekako izmaštao, a činilo mi se prilično točnim i zabavnim za igrati, je raskid sa starim, to je sa odgojem, sa stegom, očevom. Tako da godina dana je prošla od očeve smrti i sada možemo raditi što god hoćemo, sad je party, režemo violine, skačemo po stolu, puštamo brkove i ne brijemo se, suluda je. Znači, ta jedna genijalna kao jedna šansa za novi život, za sad neko ludo, za iskustva, za prvi seks koji još nije pao, možda rolanju u tepih i sve to. Da, i odmah u drugoj sceni zapravo krene prema propasti, zato jer eto svaki pokušaj toga. Da, to je bilo fascinantno, taj prelaz iz Natašine ženite i kad taj život postane nekako samo mrak na očima. Da. I sad smo normalno kod Nataše. Samo nemoj teško. Nećete. Natašu uvijek smatraju kao žena, kao barem, kao neki čovjek koji ima neku u tranziciji, koja će preuzeti neku vlast na novo i nekakvi društveni ured, gledamo malo šire to. Jer ovdje na kraju Nataša pija. To me jako začudilo. Pa to je ta unkova meduza. To je meduza. Sad mi je meni jasno. Vinu pečena. Ne, ali nešto što je sigurno, ali osjećaš ti kao mogu kažemo si mlada jedinica. Hvala ti Bog. Ima u toj Nataši ima nešto zlo, ako možemo usporediti dobro i zlo. Čehov se, smo rekli već na početku, ne bavi puno knjige, ne ucijenjuje kakav je čovjek. Ali kako ti sjećaš to u Nataši? Pa prvo ja sam bila potpuno fascinirana Unkovom meduzom, tako da sam se prepustila svim njegovim zamislima. Da, i samo sam to slijedila. Bilo je dosta i borbe i nesigurnosti, jer postoji taj neki što kažeš kliše kako Nataša i to je u stvari ta Natalija Ivanovna. Međutim, meni je bilo zanimljivo zastupiti to njihove perspektive da ona nije možda u svojoj iskonskoj energiji zla, nego dolazi u društvo koje joj je jedan novi socijalni moment za nju, ona definitivno ne pripada tog slojeva društva, za nju je to jedna stepenica iznad, strašno se želi dopasti i ono prvo što dobiva je kritika do toga kakav je to poraz. I nažalost ona kritiku ne uzima kao mogućnost savladavanja svojih pogrešaka i rasta, nego mislim da preuzima, nego to pamti i vraća na kraju. I u stvari rekla bih da je ona to jedno putovanje kroz, bilo je zanimljivo meni jako glumački radio test, iskreno nekako malo ipak nesigurne seljačice koja će i popraviti gaće i dignuti grudnjak i sve, doći do toga da je preuzela od 3 sestre, skinula je dobro to, ali još uvijek joj ostaju vijesti da će zatvoriti nogom, ne znam, ladicu i taj, da u stvari ta jedna empatija prema drugome ne postoji, to je njezin kleinbergerski, kako kaže, Krleža moment. A mislim da danas, nažalost, ima jako puno tih Natalija Ivanovna koje na taj način će možda nositi i skupu odjeću i naučit će sjesti pristojno, ali to nešto iskonsko u njima uvijek ostaje. A samo pijanstvo je bilo zanimljivo kao
ne samo oblik slavlja, ja bih rekla, nego i neke iskrene tuge u principu. Nije ona baš nije očekivala da će ostati. Mislila je da će ipak te zvuke prozorove ići u Moskvu i povesti se s njim. Tako da tu ima i tuge i razočaranja i slavlja da se njih riješila. Bilo je zanimljivo. Super ste bilo to je sad kako se polako učila francuski. Sporo. Sporo išlo i na kraju ipak usvojila. Da, tu vježbala je. Metafora čak. Pa mislim metafora u smislu da ja bih rekla da može se mnogo toga naučiti, ali srce ostaje onako kako je. Dakle, ona ipak je, ja bih rekla, na neki način emotivno kastrirana, ali ne može zagrljiti te žene i shvatiti neko, kako bih rekla, i razočaranost tim sudbinama. I dogodi se strašne stvari, mislim. A ovo će saditi cvijet. Grozna baba. I javorče i sve čisto. Kolegi, gospodine Sren, imali ste neki vanji uzor ideal za svoj povišenje? Imali ste neki uzor, vanjski, kao glumac, neki vanjski uzor, vanjski uzor, ideal ili je, jako se mučite na nekoj granici, što je u meni čini se super, između, možda čak i kulture, ali ne padno, ima tu neku granicu. Normalno bavimo se, što je rekao, sve na početku komedijom. Pa je, ali to je, mislim, to je jako tužan lik. On je stvarno tužan lik i bilo je jako zanimljivo kroz taj proces prolazi s Umkom, čak i smiješno danas malo. Znate ono, kad je glumac ono malo lud, pa ne znam na koju bi stranu, ja dušu onako jedan dan, mogli bi mi ovo. Mogli bi. Ovaj drugi dan nešto posle drugo, a mogli bi ipak ovo. Da, to bi bilo bolje. I šta god ja mogu, da, to bi bilo bolje. I nekako tom, kako smo rekli, meduzom nekakvom, ono. A ne, nije bilo. Ne, to je isto nastajalo. Prvo je krenulo kao normalno, pa onda još malo, pa malo manje. Da, tu je, stalno je na toj nekoj žici. To se super do trenutka kad postane tragično, ne? Da. To opravdava svu njegovu prije toga. Ma, super je tada to jedna ideja koju smo našli, bila zanimljiva. Bilo je pitanje, ako se ne varam, je bilo pitanje da li on zna svo to vrijeme što se događa ili ne zna. Stalno je bilo to pitanje, došli do odgovora, zna, ali ne želi da zna. Na kraju biti, ja sam to tako shvatio, kako ste... To on sebi kaže, to se ne događa, to nije to. To je nešto drugo. To da oprašta, to istinsko misli. Nije došao on uopće do toga da oprašta, jer se to nije dogodilo. To se ne događa. I samo... Znači političar. Ne događa se. Svi smo dobro i super. Tako je, da. Branko Šturbej. Šta je sa rukom? To nije, ja sam mislio to neki... To neka ideja. To mi je za sljedeću ulogu. Branko, trebate neku metodu, tehniku u glumu? Ili uopšte? Najbolje ništa. Kao ličnost? Ne, ništa. Najbolje bez metode i bez... Ne mislim sad na meduzu, mislim Michael Čehov, mislim na... Ne, najbolje ništa. Samo ono, sirovo, kako je, raw. Bez izmišljenja, bez... Kako dođe? Šta je ta njegova čudna filozofija koju ja je nisam shvatio da misliš reći? Šta priča o tom 200-300 godina, šta će biti, ta budućnost, onda sve najprije to kao neka filozofija nastaje, onda vidiš to se prazni. Znači, to je danas to, one
je ipak neki vojnik. Čovjek i danas to bio našem društvu. Kako je bio jutro, sa kim? Pa ne znam, mislim, teško je to sad usporediti da li postoji nekakav model, ali zapravo to su u biti svi ti ljudi koji lamprdaju non stop po nečemu, imaju teorije zavjere, poplava je nastala zato što su Amerikanci aktivirali neku mašinu koju je izmislio Tesla. Pa svemirci nas snimaju, zapravo Tuđman je bio svemirac isto. Tuđman uopće nije ni umro. Živi sa Kennedyjem neki. Pretvorili su ga u ženu, možda je u Gavelle reakcije. Možda sam to ja, a ne znam. Sad kad čovjek krene u to da prostite tu septičku jamu, 200-300 godina, ovo ono, to je lijepo. Zadubiš se u to, potpuno ti mozak atrofira i ono. A ljubav? To je onako usputna nekako kao anomalija, jedna od. Od štripa, sad ti zaberem jedna. Pa, najbolje da je ženjena, da nema problema. Da. Tuzemba. Prvo je... Tragični lik. Što vojsku? Zato da bi radio. Da, ali 5 godina mu treba da dođe do toga. Jer vama taj metod meduze postao radni publika, ste uopšte razmišljali o toj metodi, ste se bavili uopšte? Nisam ja znao da se to tako zove, danas. Ste čitali intervju o... Ne, svaki dan smo ga gledali, razgovarali s njim i bilo. A ne, zapravo ja sam mislio da mi malo je čudno ulogu, ali kao sam, ja sam mislio da treba napraviti nekakvu veliku sad promjenu, da on nekakvu stepnost čudan, nešto da na njemu fali. Nisam to onda rekao, pa ne. Začudo on rekao, dobro. Tako zapravo sam shvatio da čovjek kojeg žena cijeni, ali ga ne voli. Može biti bilo ko, može biti najbolji, može biti muškarac, vjerojatno ne znam kako, koji nema nikakvi veliki problem, ali naprosto ne ide to. Ne ide, koliko god si ti trudio, 5 godina se možeš truditi, ali zapravo to ne ide. Ima taj lik, Tuzembak to ne želi čuti. Možda bi mi bilo jednostavnije da je prve godine shvatio da to nije to i utišao i radio nešto. A Tuzembak lik je ono, mislim, meni je zanimljiv zato što meni se čini kao da je to neki današnji antiglobalist ili ovako nešto. Znaš, mi trebamo nešto napraviti, svijet ide k vragu, ali zapravo malo toga se radi, zaista, zapravo. Malo se priča, malo se radi. Tako i on 5 godina. Na kraju mu ide za neku čast. Na kraju zapravo ide nešto bolje. Ne, mislim, na kraju on ipak, nakon nekog vremena, da, naravno da čovjek je idealist, naravno da, ali, mislim, po meni se čini da je taj čovjek mogao i drugačije reagirati. Ovako, otišao je na dvoboj, zapravo, izvršio je samo ubojstvo, nije vjerojatno ni tigao, ne. A možda je mogao stvarno nešto napraviti bolje za svijet. Ali eto, čini mi se kao da je njemu ta ljubav bila veća, bitnija mu je bila ta ljubav. Na kraju mi kale šopio. Da. Tragično. Kave. Gospodine Filipe Radović, ima svega su i dramski pisac, i scenarist, i režiser, šta još.
ta brada, ja sam mislim nekada da je ustao Čehov mrtvih i da će na sebe, ne bi znao za to vi, ja bi se stvarno propastio. Stvarno ste lični, ne znam jedna glumca da mi toliko lični. I ima uvijek fotka, kad imate knjigu neku Čehova, ima uvijek ta fotka gdje on zapravo to je ovo brada. Je to namjerno? Sad za ovu ulogu, da. Mama se boja jako veseli, inače imam puno veću bradu, sad kao sam se malo primirao kao to. Čehov je bio doktor i svi drugi Valendu i još ima u vani njih doktora, alter ego i vlada ovdje isto i jako interesantan je bio taj vaš ples. Jako interesantan je taj čakati to nekakva transformacija, ali ipak je način, ali je to znak nekako, običajno možemo to reći, poznajte te ljudi, plešu, baš tako, tako da nije, a nekad se ne bi setio da bi to neko tako napravio. Dakle, taj je... Više sebe. Ja sam mislim, bio uvijek kad imamo neki razgovore, onda u stvarno da se kao ti razgovore privatiziraju. Mislim, s obzirom da mi onda proučavamo te likove, ne, mislim, njih postoji zapravo kao dio postoji. Da sam koristio jednu svoju isto tako barakuda privatnu metodu. I ja sam bio jednom braku jedne doktorskoj familije. Znači, to je trajalo nekada prilike 10 godina. Ja sam tamo shvatio zapravo, znači da doktori te vlasti izliječe, podare vam život, izliječe vam se neke možda čak i smrtne bolesti. Vi njemu zauzmete kao njegov pacijent, poklanjate cigarete i alkohol, uglavnom to je ono onako obično slučaj na Balkanu ili kao nekakva lova. Ne? I zapravo na taj način ti pacijenti zapravo skraćuju život. Znači, kao u obrnutom smjeru se događa takva neka ljubav koja bi trebala postaviti te relacije. Uglavnom doktori ova trilaterala, ekonomija, pravo i medicina, to onak nama glumcima i umjetnicima i pogotovo nekim ljudima koji možda nemaju školu, uvijek izgleda kao nešto pregenijalno i predobro i kada to malo prostudirate, onda vidite da su to isto ljudi koji su nas i imaju svoje slabosti, ne? Ali mislim u medicini znam stvarno par jako briljantnih ljudi koji ne mogu uopće ni raditi ako su trezni. To je ta jedna određena količina stresa koju da oni rješavaju jednostavno. On kaže za sebe da ništa ne zna. Ubio je tamo neku jednu tragičnu pol. Neko je na neki način on to preuči. Da izađe iz njega. Mladi doktori se tu u ovome isto ako im se to zareba, pogotovo ako sustav ne funkcionira kako spada, oni i odustaju od medicine. Baš kod nas jedan hrvatski književnik koji je u nekoj čudnoj zapravo kao situaciji izgubio 2 života zapravo i nakon toga odustao od medicine i počeo se baviti pisanjem. Znači to je pisac, ne mogu se sad sjetiti kako se zove, uglavnom već sada... Balenović, Ivo Balenović i on se toliko bojao zapravo da nastupi pod svojim imenom, jer znate kako Hipokratova zakletva zapravo kaže da vi morate štititi kolege i ne smijete govoriti protiv kolege, tako da on 2 godine još kao balansirao između medicine i književnosti i na kraju je zapravo kao rekao svoje pravo ime i sad kao djeluje kao književnik, ne radi više kao doktor pod svojim imenom. Ali to kod starijih ljudi vjerojatno oni to znaju bolje i vjerojatno tako dalje. Gazda, doktor je onak naprasno isto umru, kako bi vam rekao, kad prestanu biti doktori, kad prestane taj adrenalin, oni se... Ja znam par mojih nekih jako dragih ljudi koji su jednostavno ljudi kad su otišli u penziju, zapravo su dobili infarkt, možda nekakve stvari i otišli su iz ovog svijeta. To moraš stvarno biti snažan, ne? A onda smo tek na kraju zapravo shvatili da ima američku westernu kao nekakav tip koji je stalno jedan doktor.
već bili napravili. Hvala. Ja bih hvalio svima. Nadam se da nismo bili predugi. Hvala vam Čehov, hvala vama i još